Maya pabengi po kaya kayo, kalguran kong kapatad kang Kristo. Pasibayo mititipon tamo kening kapag masosyana ning banal ay Eucharistia, kapamilatan daring panalangin at kanta, makyabe tamo king balang metong, banagawa tayang makabaldugan, iting kapag masosyan. Abe-abe tamong ening mamuge kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari at makyabe king pamagkanta king pamuklat at dalit. King lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. ing grasya at kapayapan, ning ginong sinubling mebye, parating mantabe, kaya kayo. At kaya ka antimurin. Kabang pagmasusyan tayo, ing piyestang parangal, King Nuestra Señora del Rosario, ning Fatima, abayanan tayo among kavin, king pamipasalamat, king kalam ning biye, pigkalub na kayo ning apong ginu. Antimurin, pasalamat tamo king Diyos, uling kilub daring mga labasan na bulan, pigkaluba na katamong metong diakono, kaya betamong susuyo, karing kaya katamong kaparang tao, lalong-lalo na karing kalulong dili ning kaya katamong parokya. Bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing balala misteryo, king mitnong katahimikan,
ganakan talangin yang pon si siyan ting kay katamong kasalanan. At manyawad tamong pakaluluwat kapatawaran king kay katang malugod at mapamatawad at Diyos. Yagkas tayo ngayon miyagdanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasalang bina, King pamisip, pa mga manu, ampon pamanyapot, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayad. Ulinita ipanigapo ko kang nuan a Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, a ginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, King Bie, alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Owik paming mayupaya, ipagkalub mo king kekang balayan ing manatiling kalusugan, kaisipan at katawan. Kambering panalangin ning Birhen ning Fatima, bansumaw pat mantabi kaya kami karing kalungkutan na niting biye, biras na keman sana king alangang tula ning tutuking biye. Idiadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kambem wat ning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alang-angga. Amen. King mit mong kasalpantayanan at maalala makapanalikan, makiramdam tamong eni king amano ning Dios. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Ding minantabe kang Pablo, inatade ang gakarin Atenas, kay bot migbalik no Berea, kambening panabili ng Pablo, king pakikitan Doris Silas at Timoteo, king pekang malagwang panahon. Tinalakadya i Pablo libutan ning kapulungan king Aeropago, at nga nang migsalita. Memaleen ning Atenas, ikit kunat atangalan nung nukayo antika relyoso. Uling kabang maglakad ko king kekong syudad, at maglalawe karing lugal api sa sambanyo. Menakit ko namang metong altar, nung no ka rin makatatak inganti kanini. King Diyos a epopi kabaluan, bistaman eye balo iting kekong sasamban, yangeni ing ipanaral ko kaya kayo. Ing Diyos a may gawa king yato at king sablang at king yato, ya ing ginuning banwat labwad. Eyaw manoknangan karing templo at telakad daring tao. Ni ene kailangan ing nanumang ayibyening tao, king pamagobrana para kayo. Antini ang mismo babiyeing pangisnawa, at king sabla karing ega na ganang tao. King metong mong tao lelangan ring sablang lahi, baring alaganapan ing mabilog ayato. At yamurin ing mitoldong makapahuna, nung nuya angga magluwid ing balang bansa. At iya naman ing mitoldo, karing anggana ning balang metong karela. Makanyan ing depatana, banting sablang tao, panintunande at marahil, malyari reng atoklasan, king kayakaban ning panahong pamanintun. Taking dalan pahinturo kayo. King kamatutwanan, eya marayo ing Diyos, king kanino man kaya katamo. Antina ning kaya tamo mabibiye, at kikimot ang pong magluwid. Anti mo ing sasabyanda naman ding poeta yu, itamongan tune anak nakatamo. Antina ning anak nakatamongan ning Diyos, ala tamong matulid misip king kadyosan nakawangis, ning isano pamang megawa king ginto, pilak at bato, batong inubog ning gelingan na pangamat at pandukit ning tao. Dapot nalapinsingan ning Diyos, ning panahon inyang ding tao alalang balo. Dapot ngeni, yuyutos na karing sablang tao, no karin lapaman ing payinggulot no king sablarang dewakan. Uling tinulduyang aldo, anong no ukuman king ganap, akatuliran, ing mabilog ayato, king kapamilataning kayang pinili. Minyeyang katunayan tungkol kaniti para karing sabla, king kapamilataning pamisubli ng mebye, king tawong ito. Kabud dimdamdari Pablo, ing sasabihan ng pangasubli ng me, ning metong atawo. Ding mapilan karela, mi pakaililang masikan. Ding aliwa, siklurang bisa, kaya pangdamdam tungkol kanyan, kay ba't nandito, likwaning Pablo ing kapulungan. May kiyanib la kayo ring mapilan at may niwala, metong Yakareti i Dionisio, ing metong karing miyembro ning Aeropago, at ing metong ababaying Milagwan Damaris, at ding mapilan po. May kuya Atenas si Pablo, at tinaglo siya, Corinto. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Mipmuying banwat labwad king kekang ligaya. Mipnuya ing banwat labuat, king kekang ligaya. Puryenying ginu, manibat ken king banwa. Ikayong manok nangan king kakatas-katasan. Puryanye, ikong kayang anghel. Puryanye, ikayong sablang sundalos na banwa. Mipnuya ing banwat labuat, king kekang ligaya. Puryanye, ikayong ari at sablang tao. Prinsipi at sablang mamuntukan. Ikayong kainakan a babae at lalaki. Matuwa at pati na ring anak ang mga lati. Mipnuya ing banwat labuat, king kekang ligaya. Bustan mo yung puryandeng lagyuning ginu. Uling lagyo na, may gitsa karing sablang lagyo. Ingkeyang ligaya, lalagpos king yato at king banwa. Mipnuya ing banwat labuat, king kekang ligaya. Ya ing minyesi kanan king bansana. Inya sablanang memalen karelayang puryan. Ding memalen ng Israel at tutunang pakamalan. Mipnuya ing banwat labuat, king kekang ligaya. Parangalan tayo ing mayap a balita. Balutamu king Kristo, tuneneng sinubling mebye, matagumpe ari, malunos kake kami. Inginu mantabeya kaya kayo. At keka antimorin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu. Jesus nga na karingkeyang alagad. Dakal ko paboring sabihan kaya kayo, dapat eyo paagyong pakiintindyan ang eni. Panyatang ning espiritu ning katutuan, ya ing sumaup kaya kayo, ban ay tindyan nyo ing sablang katutuan. Uling eya magsalita, king kayang sarili, nunay magsalita kaya kayo, king dimdam na, at sabyan nala ring bage datang. Paligayan ako, uling ing sablang sabyan na kaya kayo, manibatan kanako. Ing sablang atsu kingipa kanako. Inya sinabi kong ing sablang sabyan na kaya kayo, manibatan kanako. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, pakiramdaman tayo ing homilya. Kanidi pong Aldo, bustan yung pigunaman tayo ing kaya katamong amumunang pamamasa. Minsan po potang mumuntatamo king metong lugal, lalo na potang first time tamong munta, akit tamo itang external
ne, o itang makaluwal, apapakit na kaya katamo, ning pupuntalan tamo. Alimbawa mo po potang mamasyal tamo, akit tala reng miyayaliwang sineris. Dapot, etamo akakit itang mas malalam, ayat chu, kitang lugalayta, o kaya itang malalam ayat chu, karing tawong makatok ng karin. Uling mekad, saugli tamo mo, at etaman menoknangan king lugalayta, o kaya naman, aliwa ing sidya tamo, king pamamunta tamo karin. Inyang isan Pablo po king mumunang pamamasa, mira siya king syudad na ning Atenas. Eyamu meyama king santing at kabiasnan, ayat chu king syudadayta, nune uling dinurot ya at may kibabadya, karing tao karin, ikit na ing mas malalam, apagnasan, ding taong makatok ng karin, king Atenas. At nanuita, manintun lang kabaldugan king biye, ring taong makatok ng karin, dapot erayakit. Bakit? Uling malililila, uling sasambala, karing mayayaliwang Diyos-Diyosan. King pamamunta ng San Pablo karin, ikit na ing kabilian daring tao, king syudad ayta. Makanyan mo naman po kaniting Aldo, apag masusyan taya, ing kafiesta na ning Virhen ning Fatima, inya pong pepatilipya ing Virhen Maria, karin king Fatima, Portugal, ikit na naman ing kabilian daring tao. Ating gera, miyayaliwang pamikasala, kakaluluan, at totong makakalingwan niya ing apong Gino, king panawon ayta. Inyapin ing Virhen, pignasana kanita, ing magbalik lalob ding tao, lalo na king pamanalangin, king Santo Rosario, ban mi kakapayapan at pamagbalik lob ding makasalanan. Isan Pablo, ikit na ing kabilian daring tao, karin king Atenas. Ing Virhen Maria, ikit na ing kabilianan ning yato, inyang 1917, ape patilipya karin, king Fatima, Portugal. At ngeni naman pong kasalukuyan, akakit na ning apong Gino, ing kabilian tamo ngeni. Ding tula at kasakitan, apagdalanan tamo, king Aldoldo tamong pamibiyebye. At sana, oyen mo naman po ing akit tamo, pansinan tamo, ing kabilyanan ning yato, ngening kasalukuyan. Kumusta tamo kabilyan? Kumusta la kabilyan? Ding aliwang tao. Mi pakanano na kaya ing gera karing miyayaliwang bansa. Nano ng balita karing magkasakit at driver, king karelang pamamasada. Nano ng update karing kakilala tamong masakit at magkasakit, king biye. Ni nano na kaya ing investigasyon, king korupsyon, king bansa tamo. Nung manalbe ko pong balita, ne? At makasubaybay king Facebook o karing miyayaliwang social media, mapila na pong Aldo kanyan ing malalyari, king kaya katamo pong gobyerno, king House of Representatives, at king Senado tamo, atinang warrant of arrest, atinang impeachment, magugulo, at dakal asala sa likod. Oy ni po ing sitwasyon ning yato ngening kasalukuyan, at oy ni ing kabilian tamo bilang memalen ning bansa tamo. Inya sana po
potang mga di tamo, lalo na itamo pong mga ding rosaryo, sana yabe tayang parati, ing bansa tamo, karing panalangin tamo. Makanyan mo naman, iyabe taya, ing parokya tamo, karing panalangin tamo. Ban kanita, mayakit, ing kasalukuyan tamong kabilyan, Kenny. Bilang metong abalayan ning apong Ginoo. Ban kanita, sale se tamo. Ban kanita, sale seya, ing kekatamong bansa. Panalangin tamo mo naman po ing kapayapan at pamagbalik dang loob ding makasalanan, itamong makasalanan, kalupaning kapag nasana ning Virhen Maria, kanita ka rin, King Fatima. At sana po, tamo lalawot ing sarili tamo, King tutong kabilyan tamo, ngining kasalukuyan, kalupa ng San Pablo. At sana, King malati tamong paralan, makasaop tamo, King kabilyan, ning balang metong at metong kekatamo. Taya kakawani, ing tamong espiritual, King daranasan tamo, ngining kasalukuyan. Uling ing apong Ginoo, lulubanongan, ding balang aspeto, ning pangatao tamo. Pisikal yayan, emosyonal, king kiyakatamong gobyerno, king aldoldo tamong pamakiyabe, karing kapatad tamo, lulubanangan ning apong Ginoo, ing kasulukuyan tamong daralanan, king biye. Inya sana, makibat tamo po, king panagkap na ning apong Ginoo, king kabilyan tamo, ngining kasalukuyan. At pasahop tamo, King Virhen Maria, ban kanita, kalupa na ka rin, King Fatima, magdalayang kapayapan at pamisasan metong, kaya katamo, King Parokya, King Mabilog abansa tamo, at King Mabilog Ayato. O Virhening Fatima, ipanalangin mo kaya po, para King Kapayapan, King Bansaming Pilipinas, King Mabilog Ayato, at sa upan mo kaya pong marap, King Kasalukuyan, adaralanan mi, King Bie, Aldo. Amen. Kapatad, inyang ipablo migsalita ya dikil king pamanyubling mebye, ring sophisticadong pagano ning Atenas, mi pakailila masikan. Bitmong kababan, tamong aduan king banalay espiritu, ing ituro na katasana karing bagay datang, king balang panalangin nga tamong manigapo, ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ulitan tayo po. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O lubos mayupayang Diyos, balikdan mo ring inampun mong anak, lalong-lalo na ing kaya kaming papa, ding obispo mi at pari. Ipagkalub mong tayranda kami, king obra ning hostisya, at king pamanatiling karapat dapat, king lugod mo. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O ginuning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasana, ring pambansa at popular ming pamuntok. Tayrande sa aing karelang balayan, eking bayong kalungkutan, nuneking lalo pang maragul, akatarungan at kalayan. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O Ginong Jesus, ipagkalubme ing kaya kang espiritu, karing dakal ang makabuklat palad akayan nakan. Awsan mong sumuyong lubusan, king pamagtagulaling Kristiyano. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo.
Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O mayap aginu, pakaluluan mo ring daralan kasakitan, ding masakit, ding mikipinsala, ding makasukol at ding mamamate. Ipakit mo sa karelo ing kekang kayapan at tupaya. Ipanalangin mi keka o ginu. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kerya ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa. Ipanalangin talo king ginu. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ngayon ni Edwan tamo yung sarili taang kapag nasan. Panalangin tayo naman ni Among Kavin, magmasusi king aldo ng kebaitan. Lalo sanang lumalam ing kayang lugod, kang Kristo, at ipasyag na iting lugod, kapamilataning tapat ng kasuyuan, karing kaparang tao, lalong-lalo na karing mga lati, karing alambosis, at karing makakalingwan king lipunan. Ban kanita magsilbiyang inspirasyon, kaya katamungan, manalangin tamo king Ginoo. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ipakit mo ing tuneming sitwasyon king biye. At gisingan mo karing puso mi, ing lugod at malasakit. Ban kanita, abe-abe kaming makibat, king pamangailangan ding kaparaming tao, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kabang darawon tayo ing sarilita mo, king kapamilataning tinape at alak, ikanta tayong dalit para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, maning kako din kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning ginuiting dawon karing gamat mo, king ikapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpaming miglalang, ing pangabait ng Kristong kekang anak, lalo ng pepalablaban, ing lugod ning indong birhen keka, at pepasulungan ing kayang kabanalan. Manano na sanang ing pangatao ng Kristo, pagkaluba na keng sikanan, king kekaming kainan, ikabus na kami karing kekeng kasalanan, at gawa na keng karapat dapat, deting ayin mi keka. Iriaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabe kekayo. At keka antimurin, Itasyo na ring pusuyo. makatas na la king Gino. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, pupurian da ka pauliring kekang kalam, kabang pipupulayan mila ring kekang banal king ligaya, king pamagmasusimi, king kapigaganakan, king nuana Birhen Maria, makapasubali ming tula, ing ikablasmiya, ing dalit ng kapasalamatan. Emuna nung kapagmulalan, ing depatan mo mabilugayato. Ding sablang likas lahi, tikmanda, ing degulaning kekang lugod. Inyang belik dan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo. Inangat meng maging indu ning kekang anak Yesu Kristo at ginumi. Ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatan na ding anghel karin banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang magsayala arapan mo, manggaman king alanganga. Bisuge saning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, kabang aming masayang kakanta. Diyos sa mayupaya, tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareting ain, kingaslag ng espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan, ang pondaya ni ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na kuananyeti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Gino ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan at pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Kwanan iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo'y kabos mo kami. Maulaya yung misteryo ng kasalpantayanan. Y Cristo me envía. Iniangeni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, ining tinape ning biye, ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal espiritu. Ganakan meoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganapyo king lugud. Kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispo mi. Ipasiano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kamingan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawop keka. Gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king bielang angga. Ban kayabe ng Maria ang Birhen na Induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ng Apostol at ding Sablang Santo, San Vicente Ferrera kaya kayang patulunan, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ingig pa, balo na ing tunay tamong kabilyan king biye. Inya kaya, abe-abe tamong ening manalangin at pasaw.
amin tuaning lugmo, ket isulit antibanwa. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kay kaming talapangabos. Manalangin tamong ini para king tunay at manatiling kapayapan. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kay kayo. E mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kay kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, parating mantabe kay kayo. At keka antimurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako, king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apuna ng kordero.
Manalangin tamo. Owig paming malugod, magsaya kami karing kekang sakramento, at adwan mi ing kekang pakalulu, kabang parangalan mi ing kapigaganakan, king Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, ing kayang kasalpantayanan at lugod, agyagana kesanang sumuyong lalong tapat keka, king obra ning kaligtasan at tapat akasuyuan. Iringanadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko po saguli. So iti pong misa, yamo naman po yung kakatamong despedida mass kang among kabin, uling yan pong Domingo, yung kayang last day. At buri kaya pong samantalan ting pamikatagon, bang kanita pasalamatan tayo, iyamong kabin ng ting metong parokya. Inya pong ausana ako ng Arsobispo na mikadyakono takano, may bigla ko po, uling enako man may nyawad dyakono. At ing babyena po yamong kabin, at ing sinabi ng sangkan, bangka nung kanita, may exposure kareng kalulu. At ing umunang kitang ko keng sarili ko, nino deng kalulu, keniking parokya na ning the Lord's Annunciation. Kasi po, inyang pangutang ko lareng kalulu, halimbawa, ating ko pong partikular taong kitnan, alaya pong agad apakibat. Inyapin po, ing metong karing maging assignment ko, yapin ing panintunan ko la. So, tinakumang pong identify. Metong pura community at metong komunidad malawot king parokya, king lawe ko, mangailangan pansin. Metong po kareni, yapining king masamat, lalong-lalo na ditang manok-nangan king lalam sampalok. At impong mabalukok, uling malawot ya, at kanita, once a month mo ing karelang misa. At nano kayang pagawa ko nga kung makanyan? Ing aisip ko po, itang pagawa ko kareng seminarista, itang exposure and immersion. O itamo, ing magbisita ya, magbabadya, makyabe ya. Ulim pong oya ning susulong na ning Santa Iglesia, kaya tiking Archdiocese ning San Fernando. Ing di na niyang pansin, ing implementation ning pangarap tamong maging Church of the Poor, kapamilataning pamanalakad karing mga lating komunidad Kristiyana. At asabi tamo pong meging makabaldugan niya't mabunga, emo para kang among kavin, nune para king kakatamong parokya, ing kayang pamagdaton keti. Uling tiro na katamo po, nung makanano lang pansinan, ding pakakalulu. Kapamilatana ning pamaninton karela, at kapamilatana ning regular pamakyabe karela. O yan po, ing maragula hamon, lalakwan na kaya katamong among kabin. Sana ining bunga na ning kayang diaconal ministry keti, anting meto nga parokya isundo tamo. At akit tamo ing sintinganan niti, kalabas na siguro ning mapilan a panahon. Akit tayo sana ingaliwang lupa, ingaliwang paralan ning pangapisamban at pamanyuyu. Sana akit tayong pisamban, emo kilub na niting pisamban, emo kilub da rin kay katamong bisitas. Nune karing dalan, karing pibale-bale, lalong-lalo na karing misiping-siping bale, ding peka kalulong dili. Maragulya pong hamon kay katamo ini, at sana as a parish, let us heed the call and let us take the challenge seriously so that we can experience renewal and deeper joy in serving the Lord and God's people. So among kabin, dakala-dakala salamat for reminding us about the importance of being with the poor. Palakpakan tayo po yamong kabin. Kaniti pong kabaingyan, pasalamatan tayo po ingapong Ginoo king kayang ganaka
at pamanantabi. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Salamat po kaya kayungan na inabayan niyo ko po kaniting misang pasalamat para king regalo o kalam ning biye apig kalub na kanako ning apong Ginoo ang po ing farewell massu para kanako. Nung agaga na kayo po, mika welcome mass ko Kenny, ka fiesta na ning Immaculate Conception. At ngini po, farewell mass ko king parokya tamo, ne, ing ka fiesta na ning Virhen ning Fatima. Inyapin, ing Birhen talagang panalukya na ako. Palakpakan tayo naman po ing Birhen Maria. Salamat mo naman po kareng pengari ko, kang ma, ang po kang tatang, na atyo po ngeni, migkalub, biye ka na ako, keni po king sulip. Salamat po kareng kanakong kapatid, kareng kanakong kamag-anak, karidara, karibapa, ang po kareng kasiping mingbale, kamag-anak, ampon kakaluguran. At makanyan mo naman po, salamat king regalo ning bukasyon at dinake na kanako ning apong Ginoo, lalo na po kaya kayong kaparokya ko, kiniking Parish of the Lord's Annunciation. Palakpakan niyo po in kaya kayong sarili. Salamat po king pamananggap yu kanako, anting kaya kayong talasuyo, anting kaya kayong diakono. Salamat po king ganaka at lugod apepakit yu po kanako, lalong-lalo na po reng meging kasaup ko, king kanakong apostolate, king sitio mabalukok, ang po king barangay Masamat. Masaya ko pong migbisa ngeni, ne akayabe da kayo kasi matula ko uling at sula po kini king arapan. Nandito po sa ating harapan ang mga kapatid natin na galing sa barangay Masamat doon sa ilalim ng Sampaloc. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa pagpunta po ninyo dito sa simbahan para i-celebrate po ang misa at ang aking kaarawan. Salamat mo naman po king kaya katamo pong malugod at magganakang Paris Priest, Iyamong Paul, palakpakan tayo po. Salamat po among king pamanantabe yu po kanako, kilubda po ring mapila na bulan kini king parokya tamo, at magumpisa pa po kanita king seminaryo. Ne po, iyamong po spiritual director ke. Inyapin po po aliwa ing balang metong kaya kami. At iya pong thesis advisor ko. Inyapin po meging mayan at makabaldugan lalo ing diaconal ministry ko po keniking kaya katamong parokya. Dakal mo naman pong salamat karing pari king kaya katamo pong vicariate, king vicariate ning Holy Redeemer. At karing kapamilya na pong among, kang Mangtes, karan pong kapatid, ang po pong paunaka ng among, dakala-dakala salamat po kaya kayo. King bibilog po king Paris Pastoral Council, Paris Finance Councils, ang po pong miyayaliwang Chapel Pastoral Councils na po ning kaya katamong parokya, dakala salamat po king pamanantabe yu po kanako. Salamat po karing parish staff tamo at king kayabe kini kumbento, ne? Minantabi mo naman po king pamag-stay ko kini po king kaya katamong kumbento. Salamat po kaya kayungan na megisan metong kanako, kaniti pong aldoning kanakong kebaitan, makanyan mo naman kini pong meging ministry ko bilang diakono yu king kaya katamong parokya. Pipagkwentuan mi po rening kayabe king mabalukok ang pong Masamat, makanano kaya nung makonay among Kavin ngara, misundo pa kaya ing gagawan tamo. At o yan po ing amanwana pong challenge, ne among Paul kaya katamungan ngeni. Sana ita pong pegumpisan tamo pong pamamunta, pamagbisita, makipagkwento, karing kapatid tamo, lalo na retang makalaut at mangailangan, pegumpisan tane po at sana isundo tayo. Ban kanita masese ampon lumabong ya.
Ne po, at sana makanyan mo naman ing gawan tamo po karing mayayaliwang barangay tamo na sakop ning kaya katamong parokya. Aliwa mo po ka rin king mabalukok ang po king masamat. Sana po tang makibalita ko kareng kaparokya tamo Kenny, may nganak nala ring communities tamo na mambiye pansin kareng kapatad tamong mangailangan at makalawot. Aliwa na mo king mabalukok ang pon king masamat. Dakala salamat po king kaya kayong greetings. Salamat po king kaya kayong pamanantabi kanako. King kanakong diaconal ministry at bendisyonan na kayo po ning apong Ginoo kayan tabi po ing panalangin ning Nuan a Virgen ning Fatima. Kaya rin na po ning misa pisulwan-sulwan tayo ing katawan ning apong Ginoo misulu-sulu tamo po king pamangan asidya na po ning kaya katamong parokya. Dakal salamat po kaya kayungan. Karing sablang migsadya kaniting misang pasalamat at serbisyo at sinuyo, dakal pong dakala salamat. Talakad tamo po. Inginu mantabi ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing kaya kong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayari ne, umetana at lawan ing kasalukuyan tamong kabilyan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.